Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka khat sauterik unopra arjar khat kendai, ka New Trap Youth Council Riwar Mingi Circle, kala thanging ya ka Dorting Shop jong Menteri Rangbado Kari, Narendra Modi, baru ya ka Dorting Shop jong Menteri Ketenat Kampo Iyeng Kari, Amit Shah, kumjo ya ka Dorting Shop jong Menteri Rangba Kajela, Konrad K. Sangma, ya ka Dorting Shop jong ka MP jong ka Seng NPP, Natura Lok Sabha Constituency, ka Agatha Sangma, bat ya ka Dorting Shop jong Sumbut Menteri Rangba Ubadairu MLA jong ka Pun Ursula Constituency, Uba Preston Tensong. Shua bantang yek ting shop, kaladon ke jingalang pajba ha parking lot Pun Ursula ha kabalawan bani shimenta, dagi pajba kentup, kinong lej yo, lej hat, namar bahagani ke singga dairu ke sinyo Pun Ursula. Hagani ke jingalang pajba u Presiden ka HYC Riwar Mingi, uba Edmund Kongai, ula penrem jur ya uba Preston Tengsong, bat ula ong ba udai uba syuklain tangga ketien, kat ba om shimla yo i ya ki kam jong u, na bentakari bat kajait ben reo, wat lau udai u nong mikmat uba judon bej haka sorkar, bat uba jubat kumu menteri sorkar, la bon snem. Kaseng kalau ongru balada ubak Preston un peni daki kam naga liang jong kaseng ka kloiru wat bantai yau mat sa nam yau hasnong Pun Ursula. Dan laga jong ka ba banyan persya ya kene kabil kabasan trikam ha kene kabi ke jongi. Balai ka HYC ka pulang biang ye kene ke jalang. Namar lada ukhar Bangladeshi lada wan sipong lak nang tena po Bangladesh. Kariwar ke jongi ningkonge kan sya thlep ha uniu Bangladeshi. Para ringim dang ngidang yothi adu kanne balai ki samla ki jongi balai ki pajba jongi aboriwar kidang yothi agine ki singi ki ong baya kane ke issue dai tang ki seng balang lada le ya kine ki seng balang kin saong lada syakam lada syasyo ki seng balang kin sa syurke na yeng ban ki susnai ni dawa ya ka LP namar kane kane kaan kabanla bantalakam ban banra ya ka sngan ya ki khon dikti ki jonga bat ki jongfe menen ka jiya ki kabasusi galang bai wai long keme ibawan siya kane ka jiya lang na kabanta ka jing iet ya ka riba ka ben real nasusi ya pi dai badan kajing Armed ban mentai don po lau mali hospital ban sumar na kajing syayu kajong ha kajing kumar menen hantai po Shillong om tangkata na kamasong siro ban burom kidon kilong kume kibom don jansyu ang kajing ki kajongi namar ka surkar kalale da kabor ban pensitom yaki pajba habang inawa yalang kajong bahag hari lajong balay ngimla balong try hari lajong balay ngimla bandawa yalang bahag ato pensiun tang magsula ban singamjar ya ganeka sarkar ka bamta para ringan ang yapi menamistam ngadang puyeng nang kabenta banyak hintinge ya ganeka bel ngina kaliang ka HYC menin nadon kajing tangtung syok mangne nila don kajing rally yang ne nagaliang nila pulong nagaliang ka HYC bat ke KSU ngai balai ni pulong biang mentagum ne namar banyathu syakari ba kajai buneu ni don kam kajing snokti ka jongfi ha gane kajing ki jong kajing changpan uye si saya gri ba kajai buneu nagaliang ka sang ngintai do mot ban sanam namar dai mau ubawan raya ke LP hagan negeri ke jongi walada kita kisangma kimla ban yarab kimla ban ai namar kidon BJP nrai la dau ye cisa unmi nag NPP ban ni nag lang kata seng ngin sala ban sinayu umat sakan mau namar dai klor jongri ban dai sipai jongri ubatep ban baneda ya kari ke jongi dai nag dau ngimi sekman piki ba tolong di masya jemut perkat tolong di matrai lang ban ni keseng kenang ba kajing ki kajongi kanam pulam bat kanam lam sehei kenang ba kini ki nyong pumut ki pamensau menen kin salong kajing terku naga benta ki kron ki ksiu ki jongpi tadai na gane gadau kajing song kia jong ka HYC namar ni don bardar bat ka Bangladesh ka bajan hadu kata-kata ni don ka bardar bat ka Assam ka bajan hadu kata-kata balane kini kin kar Bangladeshi hiwan na po Bangla bat hiwan na po Assam ni laja ban nilalong ripat halari ban nim lasu ban kekle
bat ngilom tang ginong trei bat ginong sakli jong gini ki mender ki bawan hakani tungi. Ni nawa AFP.